accreditation no enye wano menka busia yawo Sunyani Bruno any half mountain near Bisinfo. I feel pepper any no memoranda any and requested any nedua day. Ah, Brantia be a yesus so to try the passion free Jimono or any passion free Jimana free Jimuko store. A moonsam at the same. And someone no afu frogi ka ho awie ene yade ma wo se no me nsabirem kase bon uko Facebook so a Sompa FM obetumi atie na wahwe o like na wa share na ofofro nso enya bi wadwe nkire no eto ye video na se a ye bekenkan medide ekwie nyako abro no mawie me ne honorable nana poku piesie fa semche zongo nsetreni ba ko pe alhaji biobio afei ensem ni nchiremu enien Reverend Benjamin Apia wono aye chairperson Edema Brong Ahafo Presbytery what the futuo ama afe 2022 emrantia ne maba one wo kwatwe wasi nsohwe ne say wo twe ho emfan firi ade a efra ne say apo ho osofo sen ebre yi mu ene wo kobu akonta na emfrinhia miensan wo kwaje tetie wo suku ahodo no emu no de wo masua wo bebu ho akontan na wo manya mu certificate na nso so say koba ne say wo de wo ho kodondom apo a ebia na ensunsuanso na ba ma na ye fede na nso so na entwamu bia koba yetwa wo nsohwe ensunsuanso no emu Reverend Benjamin Apia wo to ne nkase yeso no ene wo sen atachirafo wo suku ni mu ene mu mpanimfo nyina hunu se wo tu emrantia ne mabaawa ne fo so omontwe omo free apo ehun no na wo mo so nya futuo ni bi se wo mo nkoso mrantie ne mabaawa na sene ewo kwan bia so wo de sansam wei atudwa wabra basri suku mienu ewo ahafomantamu Bechem Presby Senior High School ene Tachimaitia Samielotu Senior High School wode enuane ekoma wo mo ensema Reverend Benjamin Apia de tudwa no ebinie the catch say it is time for them to give account to their stewardship 3 years stay in the school. Necessary almost say they should concentrate on the omusia. Na omuni omani free apo any make can ho emwa ho. Say nyame bebo using Isaiah 41:10 and Reverend Antechin so our acronym the PPPPP proper preparation prevents poor performance. And we encourage them. And then masters ni na say omonhwe na omonhwe so hwe na devoid of more practices bia. Onipo kasa yei Reverend Benjamin Apia wono ene ye chairperson de ma Brong Ahafo Presbytery. Waso egusu a wotie no miensa kase ba ewo Sompa 98.9 FM yada so ewo engomosia mu. Opening kwankyerefo a ono na ohwese asetena mu nsem entwehwemu fa abefo no media kwantempon engomosia mu pon ye friend Dr. Daniel Ajay oyobi a ofiri Ghana ha de nanso wa heda kwakotena abrochimama sua ngoma ma meka se ho na ote erenti no ote France abrochimam okira de nso ewo university sakese be sensia ewo eye Ghana ha se ne nkrabata ba ko a esopa nso ewo Paris abrochimam research engineer ena ode afutu akọ ede ama emrantie ne mmaba watitire enemu a mope course saye ewo amonone obu ho no pe course saye ewo amonone a otena computer nim na obo www.bibibeto no hu university pe do you want to opa ke na waye omia ya pe information bia na kire se o browse no take yes or no yes ne do so pa adan ya wo pe university course aye awo abrochimamu ewo online or say sande mana ekoso no sabe nipa dubia esiwa Judas baako ewom enenti mo amote afidie ni makakra bi mipo online course saye ewo abrochimamu no monya very hurry up esansa sabe mpreduasa ademonyefo binom ewom yentie Dr. Daniel Ajay. And then because of internet intino there are a lot of fraud cases. And that is one thing you should always bear in mind. So those online programs, so some of them can be fraud cases, but there are real ones as well. There are online programs from recognized universities with accreditations.
are a to offer online programs because the opportunity to come on campus. And those are there. But notification in there. What is important is go directly to the university's main website, read about it, verify yourself. We don't like reading. We just fall for it because maybe cheap. But don't fall for cheaper things because it can be expensive in the later days. And let's read about it. There are genuine ones. There are genuine. I don't want to mention universities' name, but there are genuine online programs, certified ones, so that they give you a visa to come for graduation. But there are also fraud ones and creating their own website using some universities' logos and so on. And indeed, they get people to give you assignments and so on because they make money from you and they get you to pay school fees and so on. All the online programs that are genuine ones, but we need to be extremely careful when we are dealing with those programs. Sompa FM. Any awuti Dr. Daniel Ajay Ochradie ewo France Abrochire University akese no mobako. Mene wo kasai arahosam a efri wanchi e ba kire se ehye bia efri wanchi Bollywood boy kwantempɔ ne so abenya kwanhia ama nipa bese edumienu de kɔ edunum de wo mo prepra hodo pa ambulance mienu ene so anipa epira yeyi ede wo mo kɔ wanchi Methodist ayasabian wo kɔ sa ayasabian mu a doctor pani ya emergency unit wo woda no Dr. Cheiba phone woda na di akire sompa kase bo se anen akwanhia bi sa esiye na no wo mu ni bone na wo mo nte ne bone mu ene wo mo te wow se ambulance mienu abegina entintempa pomuden adwumayefo no ebotwi ben ambulance no bese don kubremu na woyiyi nipa bese edu enum wose wode wo mudru ayasabia ho no na omofo no aprepra emom wansi sodua ankire sompaka se bosan na enipa ni bi afamu awudie nanso na wose won prepra no ebi agu ahodon ebi die mu odin ena bi nso de wo mo hwe wo mo twitwa wo mo sika ne hunu semfom so ni nipadua ni mu no en wogya wo mo ekoyen ensemu a Dr. Cheiba for editu dwa ni bi nie about 1 p.m. and ambulance mienu edi apprentifobi almost free when Chiwa road. I think no more for Bamboy. And omo di omo buy nipa omo buy no minka omo do ombe be dum mienu kosi dunum ombi oba ebia na we prane so na prane bi di echi ema any mema nyina na ebi mu nan mu abubu ebi mu omo nsa no mpene ebubu obi mpo aso ate ebi mu ani metwitwi omo ba ha de obi no ma wa hwe ni nkwa ni anane de serious pa esi amne ni kase ye ni ho adwuma wo theater omo ana omo de enye serious na de omo kof ya mo ya ha omo atu nusu ekofi ema after say omo twa mfoni a yemu se bibia ye okay no but omo de serious na de omo da so ewo hospital hanum sisi Onipo kasa yeyi Dr. Cheiba for wono na Wenchi Methodist Hospital emergency unit wo ho no odano Okozongo tiefi so a ye musa besinsu na ye wa mogya mu de ene mamso mi nwura mogya mu kase boy yanka busua yi a titire ene mu a mote Almighty Alaska Junction frigi mu nkwanta a ewo Sunyani bunu rigi we ye mu barely 1 year ago na memereda yete hwa ena ubese satam no na ye wo baabi a akora bi ayira eno no aya ne sakora bi ayira police extract ne na mountain yenkochini yenkohwe ene yenhu no yekote ya na kire se ampa akora na ayira ampa afei abo bese no nkono kako bese nondu anadwo yankwatin ya na kire se nipa bese nso a wo mo epe akora na wayira no
sa wo mu ba ko a friend Richard no a oka ho wo mu epa akoda no chini pefie ho ba bia no sa sabe abrante ye friend Richard no ne papa fie a wasi ewo Abesim Alaska Junction a ode ama no otemu no ana yesusu se wachi akoda no mu ba ko afe ayansa agro bi yekohwe ya enoa ne sa akoda yi oda ho afe yekobo ba mo farmer ne ba mo mbebie frigi hwe ya ha wate coaster nipa coaster ni ohwe a nipa ti nipa brebo ni akomankwan na bi nim ohwe fom ho so akwada na wayera na ono Richard ni nyina wo mo epeno no ono nso eda fom ho bi a wo makuno ba ko so kura di kan yere no wo faase no so kura no wo makuna twitwa na hyefrigim ene mayo mbabo wo muti emma brezia panties ahodo suspect ne ene nya asem ketoa ene amanfo di choka na dwene wo mete Alaska Junction wo manda ade kyenye na ye ho ye te hwa na IGP kunkuron obefa lu presbesi eye kumase etu eye Sunyani Satam Airport ye nyamie ene obesi ye ne nananom wo mkoye putupuru enhia mu meka se na IGP ne dom ne ekuremu aye se butu ehefa ye twitwa nipa hye frigim dimbone pa Sunyani Abesim ye na chese eye tete apamba da no kura efre no ekwam na twene oze na na twene no kura no onte nkotena na na twene de na bi pepe na Abesim ho no yente asem papa mfie no na no na ete wa aya ne sakwa we de o mahu no ensem beba ene IGP babasene ko ya pe ena abrantie so homicide for nsa momasen kwara mko kire mbaabi a wo musie nipa nso no baabi a misie nipa brebo baabi a misie ne ensantwerefo nyina ye di akire ye koya akwa timi kire baabi a wasie nipa nso no nipa brebo na ebusan se de ntia wo fa chefri so eno wo hwe ebepro ebebon nti mi diko siesie eye koko obi ase ene aposifo ko tutu nsonen ene brebo nyinara ede koye aya ne se de akoy ekwa akotumbe se bosome ba ko mienu miensantam bese mfie aduasa na akire ye te ha afi ene na no memene den na nsemfo kura hi kura ne se abrante etimi kokoto papa ya de siesie agagefo to ebusan se kwanu masen kakra bi menti a oseme no me kondo eye fried rice bi na ewo Sunyani a ewo rest hoye no de panti me kondo bi owie ya nsamfo so maka kire jeje ne se me no minim bobo pa tama na me wo Sunyani a momfa me hye ha no na minim bobo pa nti se mu jame a metimi akochi Black Stars ana se me metimi abobo ahego edi asemini ayansa akwai okekan kwase asem sebe dambi na wabo yete ha asem no minyan kan wie ya mfira no mpo na kampese wakase me ne asomese no benten ena twitwa nipa hye frigim eno na no ye di afinhia na sompafo ye som ye ena ye concentrofo nsentwerefo mu the friend archives na ekobusa mu ye wie ye na nne se ke amanfo nyina se ke tenase no ena okofre lawyer Obiribu Ahen ebusa se lawyer enti de course ipa fini Saudi toto eye omaimu atemuafo obu ho kwawi abanchi na anu ado omde natum obu ho ne oninsako pokobo obi yire to keke na omde natum obu so ho okotrete na obi me ominya wa meku na natum na nipa yesusu se watwitwa nipa hye frigim ede na ekoso no so ni nyina egina kabima menka bibia enenam omanga na ha na so lawyer de asem no so omana yewo mu no constitution no amomampa ni bia ho kwan se obi di awu na sa nipa na hwehwem hu ni se awudie na wadie no ono a na odi na wagyato so ono a na odi ya esese yeku ni bi na omampa ni bia asan na so efiri se kwa amenkunu afiri akonwa so na otena so no obi a ni ho a watimi asan sa akrata ni bi na sakrata no ena okire se eye ne ya papa sesa eye death penalty o se de no wo muntimi ensan Obiribu Ahen se ye practice sa ne ma no a ebebo ama saafo wo mo edi awu bebrebe no eto atimi atwa Abesim asem se ye onua oba onana me be de saye no ne nipa koro na okun nipa baachem ne be bia nkonfo ne be de benkokuna o da amnesty that abaya no won na practical na kantie ho akoku brane na be bia for no be de benku a boli benu then you are saying say amnesty for say human rights for say ya to ya wudi ya de tesensia nyina fisa anye jesui ani nipa ba kunu no nya nipa da sani ba ku bia nso mo menya campaign say ni obeku bi su benku nso anso mo menya wala amnesty de human rights de uti ai Sunyani ha ni wo kwa Abesim anajo be no wotwe no nkono kra no gina ka kwa na ho ni odi kekem na all my left so
Usha war for so wish. Nabasa. Mama Kufa, why a president? President Mahama, why a president? For pension, so sign, even Kokuba Moon Fansign. If I find a moment, I'm a motorcade, motorcade, regional minister motorcade, police dependent motorcade, minister of state motorcade. BNT and I'm a Coupon Quanian. President Akufa one sign, Kufa one sign, Mahama one sign. Canada, maybe be sure I'm Pankusia maybe be a sign back. Mo, we a honorable lawyer Obri Boahen or your renowned lawyer. Na emra na wamunyan twaba enyi yi se John anya yi aye JD enumne John Bodu num tungu ye no no na oye deputy general secretary se se de mintimi ngunu so no na da sikita no na se ohwe se akiri na sa san no abakosem kire se Omampai dada the chemical interrogator and ambassador chemical boom flat lieutenant Jerry John Rollins ena osan ba kubi na yes osan ba ko pani wie ya ye wura eye abafu nim de kwantempon amamuo kabman no se me I will never say it again out de ehye efom ho no no me sabrem kase boyi efri Sompa 98.9 FM so oba Facebook so abo Sompa FM obetumi atie na wasan so ahwen ana se Sompa TV Ghana obetumi atie na wasan so ahwen yesre wo hwa no wa like video na wa share na do adwenkyere no ato ase ama yakenkan ama ye kɔ ensem na efa enwomasua ho Ora Michael in Japan, ye kane headmaster was Sunyani Senior High School. And maybe no ye headmaster was Chenia Manfu Senior High School. What they are to just send. And kwada kwa secondary school sa ho do anyone. Now what ye dikaino, what boa woman no ye bribi mo my friend say orientation. Was a sa orientation on a church and kwada no suku ni mu near mesa woman ye and dear any ho kwan so yen. Was a ye man kwada de show woman dream say suku ni mu mre wo nie. Enti wo susu sen sa orientation no enkebre akọ animu a wo mu nkoso anye bi mfa man kwada no wo se nkwada makwan ekofie na wo mu bia school ba bia wa ya na adwe no nsa kire bia ba mu e wo niam wo mu kosua ye edi free fie nti what is awesome way etudwa e wo Sompa FM so ebra no wo kasade afa brabone ya amani muso e wo school sahodo no emu na sa brabone ni bi eyesen enchai pi emai wa bia wo mu school e wo Sunyani Senior High School an etwa ne tia efrene susek ye hunu wo mu e wo video bi mu ya na wo mu huwisi esuse eye shishan enchai ye enkoda memu wa miensan so ukokuma se a wa kire wo mu se wo school ewo opoku wari senior higher womo so etwe sekan ekosi taxi driver ni bi so a womo ekowia ne taxi afri ne nsam na no rensi Japan esen basabasa ye bi sei eni suboni ya ewre suku fomu no eyawofo achechefo eni omani nyina asade ase ebetumi atu ase ne senti o sresen suku bia mu womo wafutufo a ye from guidance and counselors wose suku bia nhemu kena ebio suku sakesie bi no mpo ewo ho a yento fasuo emfa ho nti gwara ne pie abre bia pie ekoye de wo mo pe ensem no okire mu sei ye nyina ye hia awofo achecherefo aban na oman no ye free bi orientation se mofra no ba fom wana ye orientation mu emfa ha enwura ha enhyatade wi ye nidi atemo ha ade da fom emfa ye nko masters mema fie ye nyesei ye be school bi aye but the mission say it shouldn't be one event and comedy misusu say and kayenye no 3 times a year and kan kran ba foforo ayenye edru mid time no e bi a mid semester no e bi atamo a o mbe combat terms and ase bi combat terms ba and ase ye be mid term exams na sabre no ye ne emofra no sankasa FM afeso guidance and counseling unit no e wo schools no ye strengthen no omni timi kasa kire mofra no omom ye good no otimi hwe mofra bi nante cross bra o problem ni say obo so benya problem aka kire guidance and counseling coordinator no bia nansen miniska bia nansen me yayi bia nansen ye kira de amenti ase papa na yenye our brothers keeper school for no schools na nkasa ahobambo ne security school kakrakate say die minimum bia watchmanfo bia mienu miensa e bia school no fence wo ni ho nti onenam touch lines anu atiesi pole onam touch lines anu atiesi
kakwam onam touch class anu otesia no okọ the devil finds way for the other hand. Onipo kasa yei eyura Michael Nsia Japan kane no ye headmaster ewo Sunyani Senior High School Trinity Efren Susek. Yada so ewo engumasia mo. Afe yenko engumasia na opani eye headmaster no. Wona se ye I from Ministry of Education. Ore akwa aten ono na oye boafo ma pokasa edemasa asoye yi. Ena enne one Sompa kasebo atwetwe enkomo. Na nkomo ne atwetwe ye no efa ngumasia ne fa baako a wo mo edeba na anu ada afikora enya ma ya ye frɛ no National Standardized Test NST. Ene sen enkoda wo mo ewo P4 eheda ye nso hekese pa de ma wo mo ena ye hwɛ sɛ de enkoda no wo mo ebrofo ene wo mo maase ene wo mo nkoro no ba esi etie ewo omaimo na no na ne Sompa kasebo ehia na ebusa ne sɛ sa National Standard Tester moye no ede emfaso no man no school no ene kuro no anya ena oru akwakuko aten echiri mu se oman no anya mfaso bebre ebi ni de edidi soe standardized test we ba se de beya utru wi a yerehu se ebi a yekọ tekime Sompa FM mo de ngo mo hye mo no ebi a titru akenkan na se nkuntabon e wo so na se initial se e wo former letters se body be for intervention na ministry no and the agencies can education service no and the other agencies no no yadwuma nyina de se yakọ na one mo aye at the abo mofrano and one mo dia page one mo de boy the mu so because this is just to give us an accurate data to be able to provide the necessary intervention in order to improve learning outcomes at the various schools. The back for then the question and Casablanca dina hafu eba enkonta bu ene akenkanya training ema but enkanka do timi so almost so fifi go baby as any passion never do say anka hafu kwara no aho emode boy de ekoso so bia one more and asi bia one more de ebwa ema unya the necessary intervention also the various schools. Eni a woti ye eye oboafo mapa ewo engumasia aseye ne nkrabata kase a ene nkrabata bata no a ye friend Ministry of Education Director of Communications or Public Relation Officer. Ye ko ensemfo from oba Sunyani a wona edidwa ewo dada dwoma yato ho ni din se masom wo de adesrede ato Sompa kasebo animu se wonim se afidie ne ba ye nche yo nanso so ye ne ye wosumu a empanifo etene kankan ye ne ye bubom te sesebo empanifo adwen ba mo ho so sen wo ma sade nie enti wo ma dwen emra dwane mu adwadifo ne kire sen sade wo ma siesie dwa no asia fa no nipa ba peso ho sade ya hyehye so toss no ase ekwan hyeda ne dem eno da nchen a wo se nsuo to na sese obi bowura dwane mu ebeto bibi ehia no a na ya din atechemu atecha wo bewo ansa na wadudwem ho nti no esi ne kwan ema ne ton ne niema wo hwehwe se obenya no ewo kwan ho pen na ma wo na ewo dwane mu ankasa no wo matena ho fra no pa kwasi anadwo abra ya nto hwen eno no wo kyerema kyere Sompa kase bose senke hu behia sempanifo beba hon abesiesie dwane mu ama wo mo na wo mo nsre se wo mu nuanu ma wo kwan ye ntu wo mu o na so ye tre dwane mu ama wo mu nyina abo awura dwane mu a ye nya hwe krade obi abenya na no aduane chensen ekwan a enye eho a aye tantantan ti no wo mo ate kwan ho nko a na ebedi won dwa adwalifo ni bi ekasa asei so wo hwe ye kwa na wo mu di yam aba afiafo gentana eho no kura esikare ya me amana wo fasi baro na do ba hye ba inside wo ko kana ne ma tutugu ya ma ye ko ba mo ti aga the apostle sumi no so ya me ni ensuo to a head wo bi kura ba abeka awuraba wa hye na ka ne wo ti atake to ko ya me ni no ma e ka se wo mu ebu kwa na ho nko a na ye to wo mo ne na fe to the apostle so ne se baby a obi de me ma be fie fa ne se wo ni ato ni to na de obi be fie o ti me di si animu na efa wa wo ti ano so ko ka so a wo ya ama no dan ka me de nka me mpese e betu wo mo
kyerɛ sɛ obi aso wɔ ma obi aso bɛdidi na nka yɛ bai baabi kakra ma yɛn nyinaa kora na yɛn nyinaa kɔtam hɔ a nka yɛ me sɛ ɛbɛboa na yɛpam wɔ mo so a yɛn so ɛbɛha yɛn nti ɛsɛ sɛ ɛyɛ adeɛ mmienu nti yɛsrɛ wɔ mo ana wɔ mo ne hu ntoma na wɔn mfa ma Wona edidwa ewo masom dada dwa ewo Sunyani ni bi ene kasa asei. Yago. Yana. Bread say DC is a point to omo ewo brahafo asei no. Bi mu sha ase na wo mo de wo mo bubo other DCs na wo mo sua de. Because in who reason why ntia DC bi betena nkran kwanta na ode asase enru 1 acre. Obetumi ade asi story building to us be say miensa 9 na odi asidwa ama binu manya toilet facilities in eniema ho wa bre bi onu kra ne revenue sa the only a year wo hwa yen krankwanta area teachers cooperative credit union but look at banks wo krum ha e be share saturday asem sebe yada so e wo Sunyan ensensem mo me ba cho uni makatu azum lion for wo moje 1.8 anya 18 million no 1 million na waka na 100 a yesiridu no enwotwe enti se unse zoom lion for ene nam krom ase na omo sori fi wo mukunu nom achi no miensa no nan a na 1.8 ntia 1.8 ne kura no ehwemu adadi se binom wo ho a yatete se be bosumi nsia bi de bosumi du nsia bosumi du 1.8 ne yemfa ma no da enti wo mo de adesede abeto Sompa tiefo anim se nyame anim ni sa oda sora firi ukunachi pa no miensa no nan omusa homache de no ya na yentem de nanso nka de nanso yetimi jai sora firi ni kunachi besene koprapra enkrofo ntasuo de ayom yakra ne sakawafo ene wifo ntasuo tete biam fom ho na obi kunu obi yire na otete uwie na fa 1.8 manua akoye nhwebu ada enti wo mo de adesede aba beto yenim ne tena se ya no ne ehunu sa asemwe no je se ye woso e de ko ensem sisi na ye pia bi de ko eye memanti ne de bia ko kamasem emame enti na anwumre yi ye ne zoom lion coordinator owo Sunyan ha ebedi nkomane ehunu se allegation we ya ekoso no eyampa na ensem a ewomu a ye ensem sisi ne se okọ eye monten so a sa sakawafo wo mo de niam gugu mountain e zoom lion for bi no mo eprapra anya zoom lion for de faso ye ni kamafo adwuma ye no ye ni snet ye ni welfare so bi wu sesi ye ya zoom lion for na ne kwa ye na se ne akwadwete ye ho ne de abonsa ma abusia ye adwuma ye for na nkasa hwe se ya to adwuma ye for bia katuam zoom lion for ye katia 1.8 ne kura sabo so me so ne de ma ye kura diam ye ho atoye ya nkenya ya yemfa ma yen ti mebua no a bi afe ne bosomi nsia ye kotua ne atua bosomi num ne agya ne aka no ho nti ye be da didi ye be da hwe ye ma school ya adwuma na omuntia ka bronya no kura de no ye tia bi nu ya ma ye bi be fere mi na ekoba na anu ya yenim se abai de anka bronya de no be ka ho bronya de no anka ho ba ko pe nti me sro omo fa yesi ka de aka nyina mai bo so 11 months ka bosumi we kan ho abosumi dunsin ye kwa office ho a no mo agi di no mo agi telephone number no mo ka che se ye mra na ebeba na ska ko de ska bi enu ho omo de mai ti mra so ya twen ya ka first one no ye di ye tu ha na mo na omo afa mai na second one sa bae nti ka second one bae nim se omo de be kan ho amaye enu ama we so amede so ama mienu bia me to mi ni obia nti minim se o se bible se samre no enidi nti mi so me ye ne me ya aja me sabe koma no ana se me dan ka so a me nya bi di atua nti bronya bre no ye kwa so bae mo o de fasi krobi ye friend mfansi kanya bi so ho ena anwumre yi eya hia me ewo ensem sisi so na wempo aye naposo kase bono si medin the honorable Nana Poku PSF Semchemene. Ekria nyako abronoma. Yes, sorry, I'm the man with the magical fingers. It's a new day, it's Monday. What the Sompa drive abesumu. Yede asida ebema kasi abode mu fo nyina. Yesemu for penny Eyora Dennis Pepra, DJ Kazo Pini Rex and the MCR ho a oboama yetu.